बेनो जे सिमेन्ट सापरि कलेजआ बेसेबां डेभेलप जाखो आरो सिमेन्ट सापरि कलेजनिफ्राय दासिम बेसेबां बर' फरायसा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि फरायसा बेसेबां माने प्रडाक्ट खालामखो बेसेबां दिहुननो हाखो बेखौ मिथिनाय आरो बेखौ बेनि थाखायनो खालामनाय जादों जे जोंनि कलेजआ गोख्रैनो नाक इन्सपेक्सन खालामनांगौ दङ NAAC थारमाने नेशनेल एसेसमेन्ट एक्रिडिटेड काउन्सिल बेखौ माने गोख्रैनो खालामनांगौ होननानै बेखौ बुंगासिनो दं गुबुन गुबुन कलेजआ खालामजोब्बाय जोंनियासो बोरोब उन जाबावदों जोंनिया सिगाङावनो जाबावनांगौसोमोन नाथाय दिनै बयबो नाजानानै बेखौ फाथिनो हाबाय आरो दिनै मोनसे कमिटिबो दागोन बे कमिटिया इयुनाव गावसोरनो खालामबाय थानो हासिगोन आरो गोदान फरायसाफ्रा फैबाय थाथों आरो मोजाङैनो स्टाडि खालामबाय थाथों जे जोंनियावहाय आगुनि फरायसाफ्रा जेरैबायदि फरायलांबाय बे फरायलांनायखौ नायनानैनो इयुननि फरायसाफ्रा जाहाथे गावसोरनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै मोजाङै स्टाडि खालामो स्टाडि खालामनाय कलेजखौ नाम खालामो मुं खालामो आरो जायगाखौ डेभेलप खालामो बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे इयुनाव सिमेन्ट सापरि कलेजआ अल आसामनि मोनसे मुंख'जाथाव कलेज जाथों आरो बेवहाय बर' डिपार्टमेन्टआ गोगोमै बेवहाय जायगा लानानै दं बर' फरायसाफ्रानो बेवहाय फ्राय असमिया डिपार्टमेन्टनि 50% बा खावसे बाहागोनि फरायसा बर' फरायसाफ्रानो दङ बेनिखायनो जोङो बर' डिपार्टमेन्टआ फ्राय बर' फरायसाफोरखौ डेभेलपमेन्ट जाथों होननानै जों नाजाबाय थायो बा सेस्था खालामबाय थायो इयुनाव जाहाथे बिसोरो गुबुन फरायसाफोरजों डेभेलपमेन्ट खालामलांबाय थानो हाथों बेखौनो आङो हास्थायनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जोङो दिनै बेयाव फैनानै जोंनि गोजाम लोगोफोरखौ जों लोगो मोनफैदों गोजाम जोंनि फोरोंगिरि प्रफेसर लेक्सारार बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों आरो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोदो जों कलेजाव जेब्ला फरायदोंमोन बे समाव जों माबायदि फरायबोनाय जोंखौ माबायदि बिथांमोना गाइडेन्स होबोनाय लोगोसे जोंनि लोगोफोरजों जों माबायदि कमिउनिकेसन खालामोमोन आरो जोङो माबायदि सोलिबोयोमोन बे समनि थासारिफोरखौ जों गोसोखांनानै खोब मोनसे नस्टालजिक फिल खालामदों खोब मोजां मोनदों आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गावसोरनि जा गोजाम स्टुडेन्टफोर बारग'लांनाय स्टुडेन्टफोर बेखौ लोगो मोननानै बिथांमोनाबो खोब गोजोननाय मोनदों दा बयनिबो गोसोआव दिनैनि बे सेलिब्रेसनाव बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननायखौ नुनो मोनदों बयनिबो गोसोआव बहुत उत्फुल्लित হৈ পৰিছোঁ যিহেতু আমি বহুত দিনতে এই কলেজ এৰিছিলোঁ আজি প্ৰায় 17 বছৰ মানে হ'ল এই কলেজত আমি অহা নাই যদিও আছোঁ আমি এনেকৈ ধৰণে চবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিজি আছিলোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত থাকিব পৰা নাছিলোঁ ময়ো এতিয়া বৰ্তমান পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কাৰণ পুলিচ প্ৰশাসনত চাকৰি কৰি আছোঁ মই সেয়েহে কলেজৰ ইমান দিনৰ মূৰত আহি এই কলেজখনত আজি মই নষ্টালজি হৈ পৰিছোঁ আমি সকলোৱে ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ যদি আমাৰ পাতি থাকে কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ নিশ্চয় কলেজখনৰ ডেভেলপ আৰু আমাৰ ভাল হ'ব এই এলুমনি মিটটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবোঁ কাৰণ আজি আমাৰ ইয়াত চিমেণ্ট চাপৰি এলুমনি এছ'চিয়েশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত গঠন কৰা হ'ব বহুতে ভাবিছে অনলি ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ নাক এক্ৰিডিশ্যন এইটো কৰা হৈছে কিন্তু মই এইটো নাভাবোঁ নাক এক্ৰিডিশ্যন কৰাবৰ কাৰণেতো এলুমনি এছ'চিয়েশ্যন দৰকাৰ হয় কিন্তু এটা ইমানে পুৰণা আজিতো more than 25 years হৈ গ'ল এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটাত এলুমনি এছ'চিয়েশ্যন থকাটো দৰকাৰ কাৰণ ইয়াত লোকেলিটিটো কিছুমান সুবিধা হয় কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিটো লোকেলিটিত এই কলেজখন আছে বিশেষকৈ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং এলুমনি এছ'চিয়েশ্যন এটা যদি থাকে ৰাইজৰ হঠাতে যদি কাম কৰি যায় তেতিয়াহ'লে বহুতো ভাল ফলাফল দেখা যায় I am very proud today to say that we have organized Alumni Meet-2022. It is a very opportunity to us that to organize our outgoing students because National Assessment and Accreditation Council has provided us to give authentic information of quality assessment of the institutions. So their output results is very important to scoring in the assessment in the process. Therefore, I think
again, it is also important to us that we are so long time we have come to contact each other and make a grand success to see one to others, and that through this main purpose of this alumni meet, mainly two purposes there are. First purpose is to take a authentic informations of our outfit results that they have graduated from these institutions. Again, through this alumni meet, can we establish an awareness camps for the students community that can do for the society, for upliftments in the various in the fields that actually we have to form an alumni associations under Society Act of Assam. Through this association, we have to do various functions for the institutions, for the societies, and for the upliftment of the youth communities. আজি ভাল লাগিছে, বহুত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীক লগ পাইছোঁ আৰু কিছুমানটো আমাৰ বয়সৰে হৈ গ'ল আৰু বহুতো এতিয়া সফল, বিশেষকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ সফল বহুত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজিয়ে লগ পাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ ফালৰ পৰা, আমি অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল পাইছোঁ। এইটো আৰ্থিকভাৱে এতিয়ালৈকে কাৰোৰ পৰা বিচৰা নাই আৰু আৰ্থিকভাৱে সবল যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলেও নিজেও ফোন কৰি কৈছে যে আমি যি আপোনালোকক সহায় কৰিব লাগে কৰিম বুলি কৈছে। আমি এতিয়ালৈকে বিচৰা নাই, কিন্তু ভাল লাগিছে ইহঁতে যে মানে উপজাচি বা নিজে কলেজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যাম বুলি ইহঁতে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইটো আমি শুভেচ্ছা যাইছোঁ। কাৰণ এটা শিক্ষানুষ্ঠানটো ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে বা শিক্ষানুষ্ঠানখন আৰু প্ৰাক্তন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ মিডিয়া মানে। কাৰণ ইহঁতৰ মানে উদ্যোগতে কিবা হয়, ইহঁতৰ এনকাৰেজমেণ্টত নেক্সট জেনেৰেশ্যনবিলাক মানে বেছি ভালকৈ কাম কৰিবলৈ ইহঁতে উৎসাহ পাব মানে।